paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. O may kumanbet kita inje barbaro alugan ti barangay, kwaraw. Abay nga umayo kitaan. Ne, dakas ayan no umay ko kitaan. Antay si balay ni Uncle Kaw. Apay nga ijay ti ayan na. Rumbeng ko maadi to'y barangay hall ti ayan na. Imparking ko lang si balay ni Uncle Kaw. Inak nga rod kitaan ijay. No kayat nga ipakita ni Uncle Kaw. Naa. Apay adiyo kayat nga ipakita kada kami abo marangay da italugan ket inted matlaang ti gobyerna. Amangan nga min no magasgas no kitaan yaw. Nagtatadam na kita matayaw. Tadem-tadem tamata nga. Kilawon kanto pay. Yay. Apay, adan samet ilimlemeng yaw. Ha? Isuday jay tay lugan ti barangay, mare. Aya, ay na. Ha? Ay nagmayat gaya maray. Anya day jay, ambulansya. Ay kat adda amin ditan. Mabalin na ka nga itulod, no agpa-ospital ka. No kas jay nga agpa-rescue ka, mare. Anya nga itirik na, noglugan ka dita, maray. Ay, jak amaw, tadyak pa'y mo napadasan. Irkunsa ka na. Wen amare, nangina nga minday dya alugan. Kasta aya. Isungan an nadan ni Kapitan. Isumit lagayam nga ijay balay da kapitan ti pangiparparkingan da. Ta saan na kayat ama perdi adago? Wow! Nagpartak da iti kabarbaro alugan ti barangay hanggang. Umanatapak. Nagmayat nga i-drive up. Ay, nagmati ka talaga. Papartakan pa'y kwaro. Nagpartakan hanggang. Sige pa'y. Kayat mo apataya ba't hanggang? Kwa, ilikom dito. Ilikaw. Ilikaw. Ay, talaga mo biglang liko dito yung hanggang. Nagaan dito eh. Tuitik kayat ko ang papananda. Ha? Hanggang. Nagpipintas na iti chicks dito eh. Tabi joke yan. Wow. Iso nga rod nga inawagan da iti biglang likaw. Dito papanantang kwaro. Ha? Oo. Mga mo da diyang kay. Agkakantada. Bakit kita bagiti at pay-pay-apay at chicks? Wow! Intananggan! Ito'y pa'y bigat alimabas dito'y tersinam tinangina alugan ti barangay, maray. Wen mare, ngam nay, sumip ngeten. Ngam di mo lagsublen. Day ta kumamot ti ibagak. Adda magayam padak analaing nga agsipot, mare. Ay katuan na. Obserbarak amin ang mapaspasamak dito'y barangay tayaw, maray. Kasta ati bumarangay. Sino nga taaya tinangusar iti lukan? Da kapitan ken kwarog ti ammok, mare. Ti saludsud ita, nunangusaranda ijay lugan ti barangay. Agpudno ka, kwarog. Ha? Sa dinaw tinapanan nyo kanya Uncle Mau? Awanan tay. Ha! Anya nga awan? Nagmalmalam nga awan kayo kanya Uncle Mau. Inusaryo pa'y tilugan ti barangay. Ijay laang antay. Anya nga ijay laang? Nabarbartak ni Uncle mo Ha? Ha! Ay, kuan tay. Nakababain! Anya laangan ti baga dagiti tao. Kuan amin antay. Napan kami jay biglang likaw. Anya? Ijay pag-video kyan? Unan tay. Iti ayan ti ado at checks na? Unan tay. Ah,
Nagkuna, amapan kayo ijay. Nyanggal ngamin. Hindi anda kami ni Jay Batog ti biglang likaw. Imbaga na nga sardang kontilugan. Maday ti kastangar aramiden nyo kwarog. Anyalangan ti may baga dagiti bumarangay. No maamuan da nga us-usaran nyo ti lugan iti kalukwan. Apay, napananyukin ni uncle mo idi namin san nga aldaw, kwaraw. Diyak ka no ibagbaga. Nay, apay asan? Basta. Saan mo't amabalin nga usaran nyo iti kalukwan jay lugan ti barangay Oy, italang mo ta. First time. Oho, kunak man no pang emergency laang. Kati sumait. Apay nga rod nga usaran nyo iti kalukwan. Saan mo ta kalukwan? Anya ngay nga raw. Napan kami lang naginom kan nag-checks. Oh, di kalukwan! Nagdinamagan dito'y barangay tayo. Nga us-usaran nyo iti kalukwan jay lugan. Ay, nagkunamit kan ka. Daita ti agwarwaras adamag di tarwar. Pag-iistoryaan da kayawn. Ay, amumat na kita tatao. Awan maaramidan ta. Nakababain, inteng. Pang-rescue kan pang-emergency da jay alugan. Angam sabali mat ti pangar-aramatan yaw. Saan ka madanagan? Syakti makaamu! Jak tupay ngamin nakita nakaparking iji barangay hall day ja alugan, mare. Oray siyak, maray. Kanayon ang nakaparking ije balay ni Kapitan. Katuan. Iso asa anak amamati, ang maararamat iti umno da jay alugan. Ay, pang personal summit ni Kapitan day ja alugan. Garod ni kuarog ti driver na. Ay, anya Ay, day saus, jay. ay, saus. Ay, di magmag na alakay, maray. Dinong party tricycle. Ay, sus, sapay pinanawan ng di nakadungpar. Ay, inaktulungan, maray. Kaasimot di lakay. Ay, una yan. Daytoy kuman, ti pakasapulan iti lugan ti barangay. Nabiyagak pa'y gayam. Wine, tayin salakan ka. Ay na. Timbaglakit din taadda ka anang isalakan, marituyang. Ayan jay lugan ti barangay, maray. Ay, awan mo't kano ije balay da kapitan. Awan mo't ije barangay hall. Ay, ha? Saan na masapol nga i-rescue, Dak? Ay. Napigsa akon. Makapag na akon. Ay, sos, Ah. di mo pa'y mabalin ti bumangon. Ay, ibay amon, maray. Naimbaganon. Ay, mare, anyat inaramid mo. Taapay akas lapim migsa. Imouth-to-mouth ko, maraya! Imbaglakit din atanda ni Marituyang anang rescue iti dayjay alakay, mare. Ay, imbag man. Jakman ammo. No nangipanan manen da inting kan kwarog iti lugan ti barangay. Nalaing matgayam ni Marituyang amang rescue, mare. Nag-training siguro Saan ka numay? Kasanungay nga rod ariniscue na jay lakay anadungpar. In mouth to mouth na kano. Anya, Kuday jay, pimig sa adagaws. Napampay ka nang tad iti sinako sa ako anatang akin ni Marituyang. Yakon ka iti sumurot kan ganggal. Ay, taapay. May issue tamot dito yung barangay. Us-usaran ta kano iti personal alakad ta tilugan ti barangay. Napantala binisita mo't di gayon po balik bayan. Diyan kayatan ti may ramraman. Syakti makaamukin ka. Diyan kayatan ang gail. Makunkonsinsya akpay. Sa bagay, abok mo't tag-trib. Nadungamin ti emergency apakasapulan iti day taalugan dito yung barangay. Las kuman arumwarta inton bigat. Papanantamanan na ya. Intag pasyar Ustan, umanayan di first and second time. Awanan ti last. Kanayon matan ti aksidente dito'y barangay tayo, kwarog. Un nga raw kagawad. Iso ada kami atanawd. Kanayon mo't ti panagbantay may. Nasaya at mo't tasaan kayon arimwar kan ni Kapitan.
Saan ako nasimurot kan kuana? Kaya't mo asawan. Inusar manan ni Kapitan Jay Lugan ti barangay. Un kagawad. Mapan ka no gumatang iti pumada na iti ilay. Naa. Agasem day ta. Pumada lang nga usaran na. Usaran na pa Jay Lugan ti barangay. Ha? Ay, Sos? anya day Jay ngay. Jay tricycle kagawad. Ay, sos. Ay, naidong parmatan ni Jay Punti Akasya. Inak iriskyaw kagawad. Ay sos, natay samat na dito ipada katanaw. Oy pala, agring ka. Di ka matmatay. Sana mabali na matay ka. Adda akon koraw! Ha? Jay lugan ti barangay ngay. Ay, ilugan tayo kuman ni Palatay pantay di ospital. Ay, saan mo atagtagi ba si Tenti ka ba? Lakwaraw. Ha? No awan ti rescue ti barangay. Tuyang to the rescue! Anya ngay ti aramidam. Glisi ka dita. Ay. Mouth to mouth ko manin Nabiyaga kon. Napigsa kon. Naglaing ka na to yan. Nabiyagkan? Una na to yang. Adala basit na bito na makikita. Ay, mouth to mouth ka manin tapno mapukaw dagita abiton. Ay, sanan. Uy, Mga no, matalay mo daw. saan ka nun nana? Naimbaganan ni Pala. Ay, kunak tumag. Siyak tinalaing agresyaw. Bilibak na natuyang. Sinang awam lang ni Pala. Ngam nagsublin ti puot na. Enteng, siyak ti mababain iti aramidan. Bulbuludak laag matjilogan ti barangay. Adda na disgrasya. Amasapol ama itaray iji ospital. Angam gapo taos usaram jay lugan. Awanan Ha, Kato nabiitak laag mat itinapanak. agrason ka pailaang. Na. Ala, isublim laangan ti lugan. No si kamot laang ti mangus usar. Naimbaglakit din tadda ka nga agres-rescue dito barangay tayo marituyang. Ay nahmaray, nakasaga na at tumulong. Ay, awan kit diti babain ni Kapitan Imbis apara iti barangay day ja alugan. Sa bali mo ti pangus-usaran na. Ngarud ay na, daytansan a kapitan tinapuutak a permay ti puskol ti rupa na. Nanatuyang! Nanatuyang! Aw, apay kwaraw. Ay, adan sa napasamak adakas Adamanan na dong pa. The emergency. Ay, marituyang, sikati ka sa pulanda. Ayan dyan na disgrasya. Sana na disgrasya. Anya ngay ngaraw. Aganak. Paspasikal. May rescue'om tagpasikal, mare. Ay saus, ay kasladyak kabailan ang mairescue daytan. Intan ana natuyang. Ay. Imaut to mouth mo. Ay saus, doktoran ti kasapulan dayta. Ipanyon di ospital. Ha? Ay sos, ijay mo't ngamin at talaga ti pangipanan iti aganak. Kwaraw, ingkalaan dialogan ti barangay. Inusar niya Uncle Kao. Ingkan ko arog, emergency day tuyan. Ay, antay. Ayan ni Uncle Kao. Ay, nakaturog. Kasangsangput na anapan nagpasyar. Kasapulak jay tulbag tilugan. Ay, sige, mabitla ang taalaag. Ada itulod ko jay ospital. Aganak. Ayun jilogan kay banan. Imparking ko la dito sa ngwanan ti balay. Inala ni Kwarog. Adda kano emergency. Anya? Apay, adda problema? Panak kumapay agpapukis iji ilikat. Ha, damagak man kan kainteng? Pang personal mo ka di dayja alugan, wano para iti barangay. Ay, tila damdamagam. Wana, tadimon samat ammo ti pakausaran na. May sapay asaludsod. Anya ti emergency. Jay panagpapukis mo, wano jay aganak. Naglaka? Anya nga raw ti sungbat na. Siyempre, di aganak Ha, ammumat gayam. Ngam apay asabali ti pangararamatam itilugan. Atangay. Kasuin nak man Madi nasakit na. Unin.
pangbaranggayan day di alugan. Saan kung nausaran iti pang personal? Rombang laeng! Ha! Anya lakat ti kasta nga ugali mon, inteng! Panunutem ko ma, ti pagsayaatan, dagiti kabaranggayam! Ay, Kapitan! Saan nyo ngamin nga usaran iti pang personal? Wano kalukwan ti lugan ti baranggayo. Usaran nyo iti umno, apakausaran na. Ala, sige. Didon tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.